Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kanapong bakat? Okay kami mo, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kadapong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kita am dagiti papaunag da Prutas ken natang tigatangin nyo. Ken tigatas da. Di mo liwayan timang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Uy na. Nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtala ka king ka, Jimo. Iso pinagnaad ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak baybay anda pong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Orayem ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpauit mo dayjay iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay ay Anya man ti masapol yun ay Damagak kumalaang no nagpauhitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpauhit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko mutan maibibosan. Gumatangak taon. Ada kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalata kwartak. Sige, tarumarak. Inag gumatang iti agas yo, kinapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansait? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniapong lakay. Sige nga Rod. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag na iti apuko ta manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpauit na iti kwartata. Saan nga Rod? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wan timpaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpauit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Ay, awan ang around. Nabayagan saan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awan pa'y nga ron kwarta. Urayan ta kaano ngagpawit dagiti apuko ta. Kaanong tugatangay bakit? Dak nga ron damaw. Amo kaya, basta urayan ta Maturog taan pitong lakay. Rabeen. Anyat pampanunutem aya. Naisikod na pampanunutag Nga. Luapay nagbasay ti pawpawid na giti apo ko ta. Kadakil ka ba ti suldo na di abraw. Ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakil mo ti pawpawid na ide. Jakam mo naumada siguro na. Kastanga-tanga agpaysaw. Jak nga ron ammo. Kunayon da pa'y gaubawag ite. Apay asaan da sa batingaw awagan.
Saan datang ta akailaw dagiti apo ko sa bakal? Kailiw datra. Nga makumikum da ka no nga rod. Kuna ni Jimo. Ay na, naimbag laki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Naano amang kadwa ka na ta. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kabsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa yun na iti kwarta dabong. Nasayaat nga rod. Inkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen insan, makamukan. Si kantag budget, ta si kamot ti kadwada apong dita. Wan Insan. Agananos ka insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga rod. Basta di mo baybay anda apong Wen ka de Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man da apong, Jimo? Ay, kwa, Insan. Awana kaya balay. Adak dito'y kindaan. Makikindak, ta pagsidag dapong itinaimas. O sige nga rod. Baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agananos ka. Wen, Insan. Agyamanak. O sige nga roden. Bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ko. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sida bakal? Ay, target manon Manay, wala ka target wano saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta tadaasin kan bugoong ngay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipauit dagiti apo ko taaya. Ay, hawang nga rod taado kano ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akas to di sinsidata. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryindaan. Aganos ta Imimot sabat ta dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanan, nagbaliwin da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Hey, sandan nga agpawpawit iti kwarta, apong. Apay nga sa. Wagam ba ta kayat ko abakasarita, Jimaw? Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ngam, di kay madanagan, napong. Tasyak, ti gumatang iti agasyo. Pangalaab nga iti kwarta, Jimaw. Ay, katagrimidyo ka. No kasapulan nga umutang tapno da paggatang yo iti agasyo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanya, kapong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimot laang? Wan Glory. Sika ngay. Wen Manong, makabakasyonat. Nasayaat nga rod. Tapno agiddan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kung tagawid di Pilipinas. Kailiw kung apong bakit kan apong lakay. Oray siya ka rod, Glory. Kailiw kumot na nila.
Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wan ka no nga rod. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wan nga rod, Manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Kit mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di paspasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang noisaw. Awan tinateng, nangina. Apay ngay mo yung kamatan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makarengreng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayon. Di yun namnamahin nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andiya. Apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Well, Jimaw, kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Naigo. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakit nga ay, Jimaw. Ay, May sa kamutalaklakayan. Jimaw. Tas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. api abugpog kawam da apong, Jimo. Ni, si Mangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayon bagbagam kadakwada. Apukok! Agyaman na kanagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpat kayo na po. Apang, kaya't yung tigatas, itimplahan kayo itigatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimaw. Itatanda Roger kin Glory sa kakundising part. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory idinamaw nasingpet ni Jimaw nga may di agbaybayag rimuaran ti puno nga ugali na rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jakling pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga gipawit kami iti kwarta kan kuana. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igatgatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan, sana po no dagiti impulong da apong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Saan mo't gayam? Kwa. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan? Saan mi nasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wayne, pumanawak! Nasaya tay may ka, Jimo Barok. Ada bad news. Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay pudno nga kindaga itinagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga. Naluko ka, Barok. Linuko na ka, ginaggatangam itinagtuunan ti balay mo.
Ha, saan na gaya makukuha din lako nakin ka? Anya, isumot la di na may ti papilis ti daga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukuha iti daga. Baraw. Agpakpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pagnaidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man nanditi balay. Ngam saanan asikati pangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen insan. Okay lang. Ngam no ulitam man ang ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka, insan. Mapilitan kami amang idarom king ka. Saanan insan. Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag. Di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.